Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novu emisiju The Engine. Nalazim se u sunčanom Splitu, a na testu imamo prvi Maserati na kanalu. Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. U najavi ovog videa ste vjerojatno mogli primijetiti da sam rekao Maserati, iako ga većina naših ljudi zove Maserati. Iskreno, ja sam ga isto zvao Maserati i dan danas nekad kažem Maserati, međutim imam jednog prijatelja koji radi u njihovom zastupništvu u Minhenu i onda sam zapravo od njega kroz priču pokupio to da je pravilno da Talijani, pravilno, izvorno kažu Maserati. Tako da na testu Maserati Ghibli ili Maserati Ghibli, kako god vam je lakše i kako god vam je zapravo draže. Što se tiče modela Ghibli, model koji se proizvodio davno u dvije generacije. Zadnji se proizvodio, odnosno druga generacija je završila proizvodnju 98. Mislim da je bila od 92. 98. Dok nije došla ova treća generacija, a treća generacija došla je u 2013. godini. Konkretni model s testa je 2014. godište, znači možemo reći sa početka proizvodnog razdoblja. Zašto s početka? Zato što, iako je to godinu dana nakon izlaska ovaj model je i dalje aktualan, znači i dalje, evo 2022. i dalje je on aktualan. Zadnji redizajn je bio 2020. godine, radi se o nekakvom blažem faceliftu, neke linije su malo zaoštrili, malo promijenili interijer. Mislim da je dostupno recimo u prvom pre-facelift modelu niste mogli dobiti digitalni kokpit, u ovom iza 2020. čini mi se da možete. Međutim, zapravo se, ne znam, kroz godinu dvije očekuje novi model Ghiblija ili nekakav pak nasljednik ovog automobila. Bio je ovo vrlo važan model za Maserati. Maserati kao jedan, onako možemo reći, ajmo reći, brand sa velikim pedigreom, ali možemo reći opet i posrnuli talijanski gigant. S ovim automobilom su se definitivno digli zato što su ga prodavali u velikom broju primjeraka. Zašto su ga prodavali u velikom broju primjeraka? Zato što su stavili dizel u njega. Kao i ovaj automobil na testu, većina prodanih Maserati Ghiblija u Europi su upravo dizeli, točnije 85% prodaje čine Maserati Ghibli sa trolitrenim V6 motorom, upravo kao što to ima i automobil na testu. Osim tog dizela, naravno, mora ga prodavati još nešto. Ono što je definitivno prodavalo ovaj auto je dizajn. Iskreno, ako pričamo o njegovoj konkurenciji koja bi direktno bila BMW serije 5, Mercedes E-klase, Audi A6, onda ja mislim da ćemo se svi zajedno složiti da definitivno Maserati ima neusporedivo najljepšu masku, odnosno najljepši prednji kraj od svih njih. Izuzetno lijepo izgleda ova maska sa ove tri špice, Maseratijev znak, jako lijepo i ove izbočine na haubi, hauba ide prema dole, zaista jako sportski, odudara i svjetlosna grupa, totalno onako odudara od Njemaca i u principu ono što cijelo vrijeme i prodaje Talijane je taj nekakav šarm i dizajn. Što se tiče boka ovog automobila, možemo vidjeti felge su 19 sola. Vidite da je zapravo dosta mesnata guma, tako da kad sam prvi put vidio auto mislio sam da su možda 18-ice, ali ne, zapravo se radi o 19-icama. Što se tiče ova tri detalja, imate ih i sa lijeve i sa desne strane i radi se zapravo o nekakvom nastavku tradicije, jer prije su tu imali tri otvora, sad ovdje imaju tri, da kažemo, zapravo ukrasne rozete. Što se tiče ostatka automobila, vidimo da je crna boja ukombinirana sa zatamljenim staklima i sa nekakvim krom detaljima. Oko prozora kvake i naravno ovaj Maseratijev znak na ovom zadnjem C stupu automobila s vanjske strane. Jako dobro izgleda taj znak. Zašto taj znak izgleda dobro? Zato što obično to imaju samo onako nekakvi full premium automobili, u biti najčešće ćete to vidjeti na Maseratijima i recimo na Maybachu, zato taj znak daje onako neku posebnu notu, iako ne trebate uzeti zdravo za gotovo, zato što i recimo BMW X2 ima tu, ali ipak onaj njihov obični logo. Sad, što se tiče zadnjeg dijela automobila, ono što se meni definitivno najviše sviđa na zadnjem dijelu su 4 auspuha. Auto inače ima jedan od prvih Active Sound sistema u autoindustriji i ovaj auto, iako je trolitreni dizel, čuje se zapravo
gotovo na rubu čistog benzinca. Znači imate Active Sound, iako su nekako uspjeli utišati taj trolitreni dizel, totalno su mu oduzeli onu traktorsku notu i ima jako lijep zvuk. Ono što mi se osobno na ovom zadnjem kraju ne dopada možda je ovaj Maserati ili Maserati, kako god, font ili natpis na zadnjoj strani koji mi nekako baš i nije legao. Sad što se tiče prtljažnika, prtljažnik je u odnosu na konkurenciju i to ono gdje je Maserati možda i gubi u odnosu na konkurenciju manji. Imate 500 litara, imate duplo dno do duše i imate ovu kukicu, to mi se sviđa što možete ovako lijepo zakačiti. Stane tu i neki manji rezervni kotač, vidite da se gura Maserati brand jer imate ono brendirani alat i prvu pomoć. Sve to lijepo, međutim i ovaj otvor je malo, kad ga gledate ovako, malo je mali, onako zeznuto je kad stavljate neke veće stvari, veće predmete, veći kofer. Tako da u odnosu na konkurenciju Maserati zapravo najviše kaska sa prtljažnikom i sa zadnjom klupom. Do zadnje klupe ćemo doći nakon što pređemo motorni prostor ovog automobila. Kao što sam već rekao, radi se o motoru sa 6 cilindara u V rasporedu ili ti ga, kao što piše ovdje, V6. Motor tvornički razvija 275 konjskih snaga, međutim ovaj ovdje je na stage 1 i razvija 320 konjskih snaga. Tvornički je također 600 Nm, što je samo po sebi odličan broj. Iskreno na tom stage 1 ne znamo koliko točno razvija, ali ja pretpostavljam negdje između 670 i 700 Nm. To je to o samoj vožnji, samom zvuku, sve ćete to čuti i vidjeti u vožnji. Sad kad smo riješili u principu sve osim interijera, možemo ući u interijer. Ono što možete vidjeti su frameless prozori koji su apsolutno uvijek i na svakom automobilu lijepi. I ono što možete još primijetiti je da su ovi, kao što možete vidjeti, iz dva sloja, odnosno između imaju nekakav, prvo deblja su stakla, odnosno dupla su stakla, između imaju nekakav izolacijski sloj i to ćete primijetiti. Obično to bude samo na prednjim staklima u dosta auta, a ovdje, kao što vi možete vidjeti, i na prednjim i na zadnjim. Tako da to pridonosi izolaciji kabine, koja je vrlo zapravo važna kad imate frameless prozore, jer oni nešto to narušavaju. Sad, što se tiče zadnje klupe, sješćemo unutra. Iskreno, sjeda se ok. Nemam nekakvih zamjerki, za noge mogu ih podvući dole, isto tako ovdje imam dosta mjesta za koljena. Mjesta za glavu, čak sam iznenađen, moram reći da sam iznenađen, jer kao što vidite ovdje ja se mogu skroz udobno smjestiti. Očekivao sam, ok, gore lagano s kosom, malo još centimetar dva imam, dodirujem, ali generalno se mogu dobro smjestiti. Znam da više ljudi se neće moći dobro smjestiti, ali bože moj. Što se tiče ovih zadnjih nekakvih stvari, imamo ventilaciju. Ono što moramo reći je da je veliki središnji tunel, tako da treća osoba samo u slučaju nužde. I ono što ja uvijek volim pogledat, to je naslon za ruku. Ovdje imamo dva cup holdera, isto tako imamo i jedan pretinac. Dakle, sve na svom mjestu. Rekao bih zapravo, s obzirom da sam gledao dosta testova na internetu, ja moram reći da sam imao lošije očekivanja za ovo. Dosta pljuju giblije u zadnju klupu. Shvaćam zašto, malo je to sve tu reljefno, krov, vidite kako krov izgleda, ono, vidite kako je tu prema dole ide i to sve to napravljeno zato što šiber se uvlači u krov, ne izlazi van, što je kod većine modernih automobila obrnuto. Evo sad sam lako izišao iz auta, sve u svemu puno bolji osobni dojam na klupi, na zadnjoj klupi, odnosno zadnjem sjedalu, nego što sam mislio kad sam se ravnao po nekakvim internet reviewovima. Što se tiče ovog uzorka, obično kažem imitacija drveta, međutim to je ovdje na ovom autu zapravo pravo drvo. Znači pravcato, pod rukom se osjeti drvo. Imate memoriju sjedala, kontrolu retrovizora na vratima, retrovizora, naravno prozora, koža, ovdje vidimo nešto manje oštećenje. I tu sad moram spomenuti jednu stvar koju ćemo vidjeti u interijeru, na dvije konkretne stvari i o kojoj moramo razgovarati, a to su materijali u ovom automobilu. Prvo što možete primijetiti, pazite, ovaj auto ima nekakvih 180.000 km. Prvo, volan koji je dosta istrošen. Drugo, veliki Maseratijev poraz što se tiče kvalitete materijala je ovaj središnji naslon za ruku na središnjem grebenu naprijed, jer kao što vidite dogodila im se neka nesreća s njim, odnosno s tim materijalima. I što je važno naglasiti, to je nastalo uslijed habanja. Što je habanje? Habanje je oštećenje materijala prilikom normalnog korištenja nečega, u ovom slučaju automobila. Tako da to se ne smije dogoditi. Ali ok, imao je BMW Tona E90, imao je BMW Tona F10, isto slično tu, još puno gore. Tako da znaju ti čak i bolji proizvođači imati problema
bolji, kad kažem bolji ne mislim sad bolji od Maseratija, nego ono kao više klase, znači evo u ovom slučaju Maserati ili evo spomenuti ovi BMW znaju zaista imati problema s tako nekim sitnicama, ali bože moj, sve je to dosta važno. Ovdje se pali auto, mi ćemo ga sad i upaliti. Ako se misli neki zvuk čut, mislim da možete i sad već čut. I ono što sam ja htio, prvo ćemo smanjiti ovu ventilaciju koja puše na 100. Ono što sam htio pokazati je ključ vozila. Ključ vozila je nešto što mi se jako dopada, zato što je izuzetno težak, vjerujte mi, baš je ono ko 3 nekakva ključa obična. Masivan, sviđa mi se što je ovo pravi aluminij na njemu, baš onako jako lijepo leži u ruci, imate jako lijep osjećaj. S ove strane ove 3 ovaj Maseratijev logo jako lijepo izgleda, s druge strane zaključavanje paljenje svjetala, što je jako korisno po noći. Ako ste parkirali na nekom parkingu ne možete ga naći, a korisno i meni kad snimam da upalim. I ovo kad 2 put stisnete otvorimo se prtljažnik. Sad se možemo baciti zapravo na interijer ovog automobila. Dosta lijepo, generalno bih rekao da sve je dosta lijepo. Ovo neću više puno komentirati, rekao sam što mislim o materijalima i o tim nekim stvarima. Isto tako i volan. Što se tiče samog dizajna i izgleda volana, on izgleda meni jako lijepo. Isto tako ovaj dio mi se uklapa, nije okrugli što ja obično volim da je okruglo, ali nekako mi se uklapa u cijeli dizajn auta. Trokrak je multifunkcionalni, sve na svom mjestu. Što se tiče samih cajgera, oni su, rekao sam već, analogni, nije ni bilo digital kokpita u toj pre-facelift, znači u tom prvom modelu Ghiblija koji je izišao 2013. Da, što se tiče ovog dijela, isto sam ostao, gledajte ovo. Dosta dobro reagira, znači dosta dobro, dosta brzo reagira na touch, to je nešto što me iznenadilo, ja sam očekivao da će to biti iskreno dosta lošije, tako da eto za to pohvale i za ovaj analogni sat koji jako lijepo izgleda, stvarno mi se jako dopada Maseratijev, unutra imamo, vidjet ćete i Maseratijev, mislim da vidite Maseratijev logo, tako da jako lijepo izgleda. Ventilacija ovdje ispod kontrola klime, sve nekako klasično na svom mjestu, nekako skroz logično. To se podsjeća, ne mogu sad reći na koju me podsjeća, ali na neku me podsjeća. Evo, vjerujte mi da nešto me podsjeća. Što se tiče ovoga, ovdje mijenjamo recimo modove vožnje, ovo vam je takozvani Increased CTRL and Efficiency Mode On, sad ćemo ga izgasiti, a kad stisnete ovaj Sport, odmah ćete sad čuti zvuk drugačiji. Sigurno možete. Vidite sad i vidite ovo. Odmah se upali Active Sound. Sad, što se tiče ove središnje konzole, opet tu kažem to drvo, da li imitacija drveta ili ne znam, ovdje već mislim da bi mogla biti imitacija, ali kažem za ono na vratima stvarno pod rukom kao drvo. 2 cup holdera, doduše nekakvih manjih dimenzija, jedan pretinac ovdje i jedan klasičan ovaj pretinac u središnjoj konzoli. Što se sjedala tiče, ja sam sasvim zadovoljan. Jako lijepo drže, lijepo ulegnete, recimo što se tiče materijala koji su sjedala napravljena, on je već vrhunski, tu vidimo da je to sa 185.000 izuzetno dobro napravljeno. Jako im se sviđa ovaj emblem, znači on nije utisnut nego viri iz kože, jako lijepo izgleda. Za šiber sam vam rekao već da se otvara u krov, to jako lijepo izgleda i nisam vam rekao još 2 stvari. Prva je ovaj pretinac tu, onako klasičan, ništa posebno. Druga je crno nebo koje je meni zaista odlična. I treća stvar koju sam vam iskreno htio pokazati, a zaboravio sam, samo malo, ugasit ćemo auto. Htio sam vam pokazati, no zaboravio sam kad sam bio vani, samo malo, evo ga, otvorilo se. Je ovo, znači nemate nikakav poklopac, sve ono što se meni jako dopada. Ok, znam da je detalj, ali ne morate ništa odvrtati, zavrtati, stavljati sa strane ili ako na nekim autima eventualno nemate di staviti, nego je super napravljeno s ovom gumicom. Nisam čuo da ljudi imaju problema s tim i zaista super jednostavno rješenje. To je to, ljudi, to je Maserati Ghibli izvana, iznutra, idemo se voziti. Opa, evo nas kao što vidite i kao što možda možete nešto i čuti u vožnji Maserati Ghiblija. Siguran sam da ćete čuti zvuk ovog automobila nešto slabije od možda nekih drugih automobila koje sam snimao. Ipak radi se o Active Soundu. Lijepo radi, ne mogu ja reći, ok, umjetan je, ali generalno da mi se dopada mi se. Sad, što se tiče ovog auta, ovo je automobil koji ima na nekim testovima ubrzanja, kočenja, vožnje, ima
izuzetno dobro ležanje u odnosu na konkurenciju, spomenutu E-klasu, Audi A6 i BMW 5, izuzetno dobro kočenje u odnosu na tu konkurenciju i ima nekakvo solidno ubrzanje. Brži je od E-klase i sporiji je zapravo od BMW-a i Audi, ali sve su to takve brojke da ono, sporiji je, ali realno je sporiji samo na papiru, to zaista ta neka vremena ne znače puno. Sad, što se tiče nekakve preglednosti u vožnji, to je jedna od stvari koju bih mu ja možda mrvicu zamjerio. Zamjerio bi mu taj veliki C stup kad se okrećete i gledate mrtvi kut vozila. Onda ono gdje je pak izuzetno dobar su mu retrovizori, znači i lijevi i desni vanjski i srednji retrovizori, kao da su, recimo ovaj vanjski retrovizor je 20% veći nego na većini auta to godište, znači nego na, ne znam, Audijima, BMW-ima, Mercedesima, nije ni bitno. Možda to malo narušava dizajn izvana, iako ja nisam zapravo uopće primijetio velike retrovizore dok sam izvana gledao automobil, tek sam primijetio kad sam sad sjeo u njega i kad sam vidio ono, čovječe, ono, toliki retrovizor, što kažem, od mene osobno je pohvala zato što se puno bolje vidi. Definitivno se lijepo vozi, da. Lijepo se vozi, dosta upravljiv, znači dosta upravljiv. Mislim, dosta o tom kako se on vozi govori to da je razvijan od strane Ferrarijevih inženjera dobrim dijelom i da se proizvodi u Maranellu. To jest tamo gdje je sjedište Ferrarija, u toj tvornici. Tako da ono, Ghibli je bio zaista zadnji pucanj ovog Maseratija da se proba spasiti i očito da se spasio. Ono što možda nedostaje su papučice. Ovdje imate tipke dvije, znači tipke koje su nevidljive i zaista s njima možete šaltati brzine, ali nema onih nekih papučica koje mislim da bi mu dobro došle. Opet razumijem zato što su generalno onako, kako bih rekao, generalno su htjeli da interijer bude full elegantan. Osim konkurenata ovih direktnih iz klase, ja bih opet rekao da je Maserati priča za sebe. Jer nećete vi sad gledati koji je kvalitetniji od BMW-a, Mercedes, Audija, Maseratija, pa ćete uzeti Maserati. Ili ti ga Maserati više, ne znam ni šta priča. Uzet ćete ga jednostavno zato što vam se sviđa. Slična priča ovog vlasnika, vlasnik je promijenio puno auta i odlučio se na Maserati. Sličnu priču smo imali recimo kad sam tamo prije nekakvih godinu i pol, dvije snimao Jaguara. Jaguara isto onaj vlasnik uzeo, jednostavno je izvozio se svega, svih mogućih marki, modela, segmenata, SUV-a, limuzina i onda je uzeo Jaguara, jer ono kao ajde. I tako, recimo kako kupujete Jaguara, mislim da ono slično razmišljanje i kako kupujete Maseratija. Što se tiče njegove cijene, on trenutno ovakav u ovom stanju vredi nekakvih cca otprilike, normalno uvijek imamo nekakav od do, ali ajmo reći otprilike 40.000 eura. Da li ste spremni dati 40.000 eura za ovo? To morate vi znati, to morate vi odlučiti. Onda vječno neko pitanje je da li bih, i ono vi uvijek volite da ja kažem, da li bih ja kupio ovaj auto ispred njegovih konkurenata? Nisam siguran. Nisam posve siguran. Kad bi sve na autu bilo napravljeno kao što je napravljen prednji kraj, prednja maska, uzeo bi ga odmah. Prednja maska predivna, nevjerojatna. Znači, definitivno uvjerljivo najljepši auto tih godina, općenito, a kamoli za segment. Međutim, kad uzmem sve u obzir i ove neki nedostaci u materijalu, ja sam osjetljiv na te materijale malo, kad uzmem sve to u obzir, nisam siguran da li bi platio za njega cijenu po kojoj se prodaje. Međutim, ono što moramo reći, minusi, materijali, znači volan, katastrofa, ovo katastrofa, dobro, volan još ajde, ali ovo je stvarno katastrofa. Nekakvi plusevi je to što dizajnerski odudara od svega. Za njegovo godište je iskreno zadovoljavajući infotainment, sve na automobilu radi, sve je funkcionalno. Zadnja klupa i Gepex u odnosu na konkurenciju nešto loši, ali ja vam kažem, ja sam osobno s njima zadovoljan. Kad sam gledao na internetu, mislio sam da će biti lošije, ja sam zadovoljan, po meni osobno ok, u redu. Imate pluseve, to je prvi plus je što vozite Maserati i apsolutno ste prepoznatljivi. Drugi plus je recimo te neke dizajnerske stvari kao što su eto na primjer ti veliki retrovizori, lakše vam je voziti, imate ovaj satić, ovo sve gore vam je meko od kože, predivan prednji kraj, prepoznatljiv je i zadnji kraj na kraju krajeva. Tako da to su sve plusevi kad imate ovaj automobil. Nekako se
I to je ono što ja ne mogu objasniti, niti iko ko snima aute može objasniti i prenijeti. Kad vozite Maserati, vozite Maserati. I drago mi je da je to ovaj Ghibli zadržao, odnosno uspio živjeti. Nadam se da će sa novom, eventualnom generacijom Ghiblija koja bi trebala biti u idućih godinu dvije, taj novi Ghibli Maserati donijeti samo još jedan veći napredak. Auto leži, nema šta. Mislim da je definitivno da je ovih 600 Nm, i to je ono što sam vidio, da prima tek od 4000 okreta, znači trebate ga malo navrtiti da on primi ovu svoju full snagu. Ljudi, zaključak ovog automobila, sjajna vožnja, zanimljiv, interesantan dizajn, pojedini materijali, upitne kvalitete. Da li sam pao na guzicu i oduševljen sam prvim Maseratijem kojeg vozim i kojeg sam snimio? Nisam pao na guzicu. Da li je ovaj automobil vrijedan pedigrea i nekakvog imena koje nosi ime Maserati, odnosno brand Maserati? Po meni apsolutno je. Na vama je da li ćete se odlučiti za kupiti ga i to je to. U svakom slučaju zanimljiv auto koji odudara od svoje konkurencije. Hvala vam što ste gledali još jednu emisiju The Engine, velike hvala vlasniku na ukazanom povjerenju, a ako pak kupujete ili prodajete rabljeni automobil, koristite Car Vertical i link za 20% popusta kojeg možete naći u opisu apsolutno svakog mog videa. Like, share, subscribe i vidimo se u nekom od idućih videa.